Rahul Gandhi apharman Kopili Congress mondal asaihem along Pherangke amei kangni pon. Lumbajong MCC lapen Dhansiri MCC cherap pen Pherangke amei kangni. Karbi Langpi Aroi long pini kepru kepru pon. BJP atumke Gandhi ahemtun aphan kelangrop asaisi keklem pusi Congress karbok. Bokajan Lamps along Chairman Anghoi kangvai pon. BJP ke democracy kepavir asaisi keklem pusi Congress akoi kipi. Kardom beta life penili beta thana bangpi sami rup jalinti sopi non beta ang ton pele arjuponik sina nijang karbiang long kaparlo lakha troxy Kopili constituency along Kopili mondal Congress asaihem along socheng block mondal Congress a party tumpen Pherangke amei kangni Rahul Gandhi upon BJP a party atum criminal case kipi aputhak socheng block mondal Congress committee hin pen pini ni phai isi jangmia chiklo Kopili constituency mondal Congress asaihem along Pherangke amei kangni pon along socheng block Congress committee mepu bindra rongpi amreng constituency mondal Congress amepu sarthe ronghi hamren district mohila Congress amepi kareng thangsopi lapen hamren district seva dol amepu juguraj pathak atumpen Pherangke amei kangni pon angkok alam theke BJP government ke chokcha puthakse Pherangke amei ingni nangkoklo Lasi Congress a party atum Bharat Juro pu a program kedeng pon lage Kanyakumari to Kashmir ankedamajok Rahul Gandhi aphan BJP atum nongnuk piponlo Lapen Karnataka public meeting along pusitame nongnuk gipia joksi Congress a hin penke chokche pusi BJP government aphan akoi pipon Lason se Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rohang aphan kachuning ripon Assam lapen Meghalaya hoi mate nijang Karbi Anglong mukro along an kilometer pliarlo nangkilu chok aputhak prabjin pen uthai dam lab nangji lapen Congress ahin pen ingtang kring pen pusitame kachesong ponjapan kaiketa chisik ding dolo pusi thanpon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar report Then let me come to the second point, why Modi and his Council of Ministers are shielding Adani from JPC. It is because if JPC is allowed to be discussed in the parliament, everything will be clear that Modi, this Adani is a manager. He is only a manager. He is controlling Modi, and everything, all the money, everything has been done or has been carried out by Adani. Adani is only a manager like to Modi, and everything, all the corruption, all the works has been, all the credits, all the profit, all the profit has gone into Modi. That is the reason he was afraid of such a thing. That is why they are shielding Adani from the JPC. Now, the solution has come in such a time now. Today, I, on behalf of Socheng Block Congress Committee, would like to speak mainly on 2 points. Number 1, that is the disqualification of our beloved MP, that is Mr. Rahul Gandhi from MP. Then second point, that is why Modi and his government, that is his Council of Ministers, are shielding Mr. Adani from forming the JPC. So now let me go to my first point. The disqualification of Mr. Rahul Gandhi from MP is a game plan for the year 2024. The reason behind is that Modi and his government, they are scared of Rahul Gandhi. They are scared of Rahul Gandhi because Modi is afraid of losing his share, that is prime ministership. So kipi kon, the press meet kipi kon,
Anghoi bersama biasa tentang kono masih ini ya kan itu blok lapen mondal masuk masih di kono itu sini tuh sosial blok kan bersama ini di kono masih kopi kono lagi di kono alam Pherangke jadi itu dak itu makam bersama itu non kacari kono mudi sarkar pula so dicok cipen so jadi sih itu lada itu Rahul Gandhi kan dan anong ni mate alam itu anong no sih pidan so jadi sih itu nggak presiden dalam bersama MCC kono lo Pini Lumbajong Block Congress Committee Kaparlo Lumbajong MCC lapen Dhansiri MCC atumpen Pini District Congress asaihem pialong Pherangke amei kangni pon Bangso Pherangke amei kangni pon ang ko kaputa Congress claim bangpu James Rong hangpen kaning je pon ke non malom dead arlo kar om pluk alamthe jasemet Congress asong japu Rahul Gandhi abang adani aputa lamthe ke jong donapot BJP atum Rahul Gandhi apan parliament alongpen Kisorbor ide chota kalisi hemkang samtame ningkan hini an ke bengji po alamthe BJP sarkar pen lamthe kapeklang pot pusi ningje Daldali pen birta life Pherangke Abraham Tiso report Fransi Pini reporter dona welcome Pini nilitu ladak mai chitong lo itu ma district pen itu ma first introduction ini itu ma secretary akoi Jameson Roha lapen nilitu mondal president Daniel Tero lapen itu ma claim lapen la secretary lo mondal Tera lapen Pherangke Dhansiri mondal president lo besang ho lapen mohila secretary itu kasi ipansi nili tum pini bidak meeting e pama polam de bangke nili tum madon nili tum secretary nang khalik ko kasi president nili tum non congress made nili tum prakton nili tum outgoing president Rahul Gandhi alangli apanon India lo alang kibong MP ben alang li pan photo pemen ba pasuntuk lahai puthak alang pen ke chenglo Pini dakisung ke boy India dia long isung ke boy lang alang ikan si lam tidang duan kali. Thank you. Nah itu pes media tuhan dak ni itu mungkin dulu apa jauh lo. Kasi pini apa pending itu dak first meet kita dengan kok dengan bang lo. Non malom All India la ruling party la opposition party itu la so lam thama mate maksud kecil bokta jola helam putha All India masih tidak sai lo lasi nolak kidamtang Rahul Gandhi nilitung Anita lo nilitung masong ya lo alang lipan desa betul koisi alang lipan MP besidami padam jiwilo lapen parta ningkan hini jel dunangi pusitame dak harus sarkar tumban pangdan sitala bangsu upia podma pu athipi yaban rada tumbang chingnei dase hoppe to bangke Rahul Gandhi ke nod la ke damta a government atung ki chokchi lapen ki pachobai lahai alam thiap tha pinan dolo BJP government man dalo bolonte सबका साथ सबका विकास कांग्रेस akan cisong cat kali lagi lake India kan pi akan cisong pinat India kan pi along doa na political party itu ta alang tum handa mola sondi bulote chokche perang parta asong tin AMP itu handa mu ki bangyar ni buto bangke adin jaris do lasin lasona bangke कांग्रेस हिन पेना बंके चिदोन दुंदे मंत्री लोग लोकपेन सरकार ang cari lo कांग्रेस atung hala dak Jawaharlal Nehru penang cenglo lar dur hastui punom ba Indira Gandhi punom Rajiv Gandhi punom nona phit bang bom ang bom ben morcha sarkar adulang monari desai tu
Dahai kado visita lapen genon mon sing labangsa period of visita me lahai kumainya MP aphan kene arpukan pamide ba kumainya MP aphan si poi chupang lim pin pen dia sa hutul kan pin pen nang ningkan hing gel do nang ni bangke thek dong le sita non la BJP government mate Narendra Modi abangke alang ni bangke claim dia no lasi Yalitum Congress alidar tum non ada Home Product Congress Committee labangso atoy dakar Benglong district along press meet dunangi Nijang Karbi Anglong votat lang so hiti aberalong aningkan wangason tak pining aningkan lethot setame pini okipru Jasimet pet pini labangso okipru along umlarong pinpo habe thang meji hanse tumpensi patyopi pondo Lason si rakom okipru lage hakopen karbiatum sitami isi festival lason si paman pondo Lapen labangso rakom okipru lage arona tang choklim pensi aningkan wang sitami claim dam pon bomputa Pherangke thengno nang than pachinidun Wothar lang so pen birta lafa Pherangke Rajiv Hanse lapen bod borbe report Ifin album itu penida narong hanalong hari itu habe kedoan bultemen kedoan pen anisi itu bukan aspek karbi informal itu kan bolotar itu kebang sahaja bolotar kan firman kan terat tapi itu bukan aspek lorang mong itu kisi klan nai ma kisi dam nai ma budak kisi kecingwai lam itu tapi pining ke kumasi pikar bilang pialang okipru ma fansi pai kunai ma masih ma pai kunang nai ma nil tung bong kecingwai itu tema ma habe doan pining kan mau habe le pacing pai kunang amok ma pining ka nasa habe pana pacing punang palam do nil tung angsi kecingwai do do nasi pining orang lipan orang li nong dia bela hang yang se bang sini itu mahin dan ke habedan dan talang ke panse kepru pacoyan kupra do dan ke nil itu malam dige asancho mata komhe sarkuri rapo basu do nil itu malam asancho mana kangbra itu cinggung pet pensi cingki cingwai Jangan itu mah kumasan kini lah, mungkin saya pen lo. Awi ke benye pandang kawe. Ente pu aning kan wang pen pining amuluk, bukan mah mate ok kilong apai kuson ya, aning kan wang pen pining son. La bangke ko pailam pote ma mantu nikela pen ong chat tu. Aning kan pen kan ke aning kwan men ke la pen ong e chat tu. La bangke dheke de la. Unta kasi mo di parke lang lo lang lai tunda kacing ni thega lam kom chop te ok ta kom chop po ko lang le kom chop pusita la ta kom chop po na sone ko nam ke lage dekhe de chu ni bene kelon chit nang yan se dok ni tum na rong aroi nang puri anda theklong lo ni tum kelong tum siong lo Congress asongja Rahul Gandhi aphan defamation case kipi pen kelangrop ang theglo pini Bokajan Block Congress Committee asaihem along Pherangke amei kepado pona hursi KADCC chun bang Surendra Singh narpen pangdakpon Pherangke amei along BCC amei phu lokesor teron penchenglok ong dung ke thegiding atum chetong dun hanjang lang sopen Bisnu Lekte report Surat Court 23 तारीख এই মাহ আমাদের সরি মার্চ মাহৰ 23 তাৰিখে এটা শুনানি দিছিলে যে 2 বছৰৰ কাৰণে সেই লঘু ক্ৰিমিনেল ডিফেমেশ্যন কেছৰ বাবে 2 বছৰ জেললৈ পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে হয় তেওঁলোকলে এমাহ সময় দিছিলে এপিল কৰিব টু দ্য হায়াৰ কোৰ্ট কিন্তু কথাটো হ'ল এই এমাহটো বাদ দিয়ক তাৎক্ষণিকভাৱে সেই 9 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁ এমপিৰ পজিশন সাংসদ
পদৰ পৰা খাৰিজ কৰিছে, ডিছকুৱালিফাইড কৰিছে। তো এই ডিছকুৱালিফাইড কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া অকল আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা MP-কৰে নহয়, অন্যকো তেওঁলোকে টাৰ্গেট লৈ আছে। সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো সকলো একত্ৰিত হৈছে। কাদৌ কবিতা চেলাং পেলো এই তৃণমূল কংগ্ৰেছ পুনৰ আমি আকৌ আম আদমি পুনৰ কাদৌ কবে অপজিশ্যন লিডাৰ তোমাৰ মাকে পিনি পেকে আজি কেলে এওঁলোকে একত্ৰিত হৈছে। হয়তো আমাৰ দলৰ যিটো আমাৰ প্ৰিন্সিপল বেলেগ বেলেগ, কিন্তু এই সংকটৰ সময়ত, সংকট মানে কি আমাৰ দেশৰ যিটো গণতন্ত্ৰ, আমাৰ দেশ বাক ফান্তা লাবুচন জংজুং লে আলাং তুম মানে লাসো মাইলং লাবাংসো 2019 হত কানিংগে গালি কা সরসা গালি কি পুতল গালি যে লাসো পুথাক 2019 সি সুরাত আলং ইনুত পূর্ণেশ মোদী বিজেপি MLA হে বিজেপিৰ MLA পূৰ্ণেশ মোদীজনে যে সুৰাট কোৰ্টত FIR লজ কৰিছিলে মানহানি, যিটো নি ক্ৰিমিনেল ডিফেমেশ্যন কেছ বুলি কোৱা হয়। Pini Bokajan Lamps along ada porpai Kresia porpen Chairman Anghoi aphan bangphu kangvai padopon bangso Chairman Anghoi kangvai long kithurdun lake kengsing phangchu lapen sar et inghi kidam tang there ni phaing koi lamp selection padopon det pen pini bang pre pho Bokajan Lamps along elected atum pensi ningkan pho Bokajan Lamps kachari jiaphan Chairman Anghoi aphan bangphu ingvai ponsi sar et inghi Back near Kepen, Chepahay Pon Lupusi, returning officer Rajan Timupen, Han Pachinipon. Han Jang Lang Sopen, Bisnu Lekhe, report. Kikmar si bakte ada kikmar si mari kalau tu, apa apa asli orang bukan ada ada kamu ni, nah itu tu boti bulan kamu bukan jadi, dah kikmar mari kalau tu, dah kini apa? BJP atumke democracy kepavir asaisi kelangrop. Rahul Gandhi upon defamation case kapabon pensi angthek pusi patumi Pherangke melong APCC media coordinator Ratul Kalitapen pangdakpon. Pherangke amei long APCC asongja bimol dole WKADCC amepu singteronatum chatongdon. Dongka mukampen berta live Pherangke budbor be report. আৰু হে পইতে তেওঁলোকে আজি সি কম্পমান হৈ পৰিছে আৰু সেই কাৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যি কণ্ঠ যুৱকৰ কাৰণে যি কণ্ঠ যুৱতীৰ বাবে যি কণ্ঠ মহিলাৰ বাবে যি কণ্ঠ গৃহকৰ বাবে যি কণ্ঠ নিবনুৱাবিলাকৰ বাবে যি কণ্ঠ সেই কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰক বিজেপি হত্যা কৰিব খুজিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু সেই কাৰণে আমি ক'ব খুজিছো যে এই যিটো কলা দিন এই যে কলা ডাৱৰে আৱৰণৰ দৰে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখন আৰু সেই ওপৰলৈ কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সদায় আগত থাকিব যিমানে তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিব চেষ্টা নকৰক কিয় যিমানে তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক জেলত দিবৰ চেষ্টা নকৰক কিয় সাংসদ পদ খাৰিজ নকৰে কিয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ৰাজ্যৰ পক্ষত থিয় হৈ থাকিব সমগ্ৰ কংগ্ৰেছ দল pusi খারিজ দেব ক্রিমিনাল কেস লাস্ট মানে আলাসু কি আস্তি কিপি দোকান পর তাসো বাগে ক্রিমিনাল কেস বাগে মানে আখাই আজা কি ভাবে গোমালা কেস এক্সাম্পল আলাদা রাখলো কে নি হিসাবে সিংতেরন চৌকিটা হইটা 13 ইনুটা 13 ইনুটা 13 ইনুট মানে তা 13 নুলিপুদি কি নীৰৱ মোদী কিমান মোদী ওলাব কান মোদী ওলাব নাচলাম Pine berta la ponse kang ton poniglo do me thak me kardon.